Yeah, so le show sidecide ukuyenza Friday ngoba kunama jokes yabo adinga ukuthi umuntu acabange yabo ucabanga kakhulu kanti mhlawumbe abanye abantu uthi umqondo wabe yasabatha yabo abakwazi ukucabanga kahle ngesabatha akakwazi ukusebenzisa umqondo wakhe awusebenzi ngesabatha because ma usebenza mhlawumbe ecabanga kakhulu uyashisa kanti yabo isabatha so sayenza Friday khona wonke umuntu ezohleka understand ajabule yeah ilapha ema-gates eZuri Beach ngomhla ka-28 February lapha ePortshepstone iyenzeka leyo nto comedy show iqala ngo-7 PM amathikithi ngiwabeke lapha e-web ticket nginibekele kahle khona ufike ucele ngo-150 asihlangane khona sibonane kube mnandi abanye abantu bathanda bayangibona bethi awani umfishane kanje no ngidayithe kakhulu ngaze ngaluza ne-height yenzeka leyo nto bethi shik mhlawumbe uyibuza unjani lo muntu ufana nalona